na rechiro ya guchi na ratima sene serikali ya county go national government na ranja rubora kabubo chafu kwenye bwa beira bumagenda kabisa watu wa nguvu, watu wa Masimba jamani, abantu mpaka ba metembero gorogende mpaka Getengere ili ali chinsemo chienya ikorongo ruguru uzunguke kabisa mpakani kule msikilizaji abantu bechinsemo chia Borabu abantu bechinsemo chia Kitutu Masaba jamani abantu bali bechinsemo chiria chia West Mugrango watu wazuri sana. Wapi huyu jamaa anaitwa engineer Abere kuruwali skimu ruguru nimepita kule ngaenda Nyameche onsi ali skimu bantu be skimu tata babwata amabere sana naende na bukumanya abantu be skimu by the way iroka muumera no mwaka bwe skimu ndio utajua kwamba kuna watu wamezaliwa skimu. Mambo mazuri 0706181822 na 0796988630 na chochi namba chana igase studio sema biabono na SMS line 0791088922 chakareta mumincholimi itakuwa bora zaidi kumanyekere asekenyurabo tukizidi kusonga mbele. Inoro muruli nambeye mukuru kumumincholimi enkayi mugusiki CFM jamani egekosi bono tokona kwirobeli kabisa gaigana kupasha misori moto kumanyanga ki ebintu bikogenda. Nchukue simu 2-3 hapa. Enkayi mugusi hello. Du wakire bya kigima. Wakire nyaremia sejuye kutoka. Ndio. Akaambia yako ni kugusa ngora kaya naombe taimende kiteke bono maambia. Rende tina igwana weke nyore tere bujapi. Asante. Shukrani sana mama. Kisi FM hello. Monyagero ko Bwakire se. Bwaikira kirikoris. Yes. Kwa monyale Ken Walibora. Karibu sana Ken Walibora. Kirikoris Bwakire. Ken Walibora bono. Oi. Mubwato bwamate no mongwano tuale kuruka Ken Walibora monyene original. Obwamate na ubora. Bono maete kanyore eriyo tari bosa. Igo koranga Antonio Unkerera netenere. Okay. Omongwano ino muyasano orenge. Ande vitabu arekorika ne vitabu byamono. Vuna kilia siku njema. Siku njema. Ni kweli kabisa baba. Orutu 2000 na wakia wigete sana. Monto orenge 2000 nage korete. Nabona mwegeti nabona ariko mwegi no na habari arekoreta korwe radio. Nakasomira bya sana samangana aliye Kiswahili. Nakasomira habari ngiya sana paka bakandoke erietelio. Asante sana baba, shukrani sana. Kisi FM good morning. Enkayi mugusi hello. Oya ameenda zake huyu. Kisi FM hello. Na hiyo pia imekataa. Enkayi mugusi hello. Bwakire bya kigima. Wakire korongo mora sedema auto. Korongo bwakire bya. Ndio. Konya kugusa bya maotora mbaka mbora magazeti kuruga utora. Alright, asante sana. Shikilia papo hapo Alright. Chideke 34 ya muyabono mambe chizane chi Afrika ya mocha. Ntaragenda sama gazeti labda nchukue moja hapa. Kisi FM hello. Morning do. Wakire bya kimangoyo. Oyo garo mwana boda chimbunche kuri nyango. Mira county. Bakonya chika kipu atakene de mwambi kiviri ga bukiete bu ya gitukore bya nyasaye no muyo twajeri twaliro limbi amano. Alright, asante sana Kisi FM hello. Hello. Yes. Mongijori mganga na mutarayu. Yeah. Ngoyo. Yes. Na mitu ilibana ya ekiro kwani mtu. Asante sana, network yake imemsumbua pale Catherine. Pole sana Catherine, labda ungeniimbia lakini sasa network imekusumbua. Pole sana mama. Tulia hapo ulipo. Mambo mazuri tu. Jide kamera ngeto na isano chebuto kuno mwacho motegelisa ne ya bono mambe jizane chi Afrika ya moche nje bono tambe nguru kwa du omunye kirogo bono tigaturu beliga igabunege kosi alinde gukora keke gokoletere ya maseye mo hali ya muri na kwa guchinguru muna sama gazeti yeli tukolira na kwa maana hiyo tupate kitambulisho tuingie magazetini. Ege nenka yomugusi CFM emerumukenda na nye enutayemo the number one station enere station yule gene asokosenia mukumanyia na boigogo kwokya
nabono tupangire gukomanya ayamurekeire na kwa wachingurmono asa magazeti yiri tukuria rero ikinige kosi tubukeruka ni dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier tonyegera no nyine inche ya mamotegereri imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretwa sore na Kisi FM. Safi kabisa msikilizaji cyavuga de Cameroon 3 na isano na evidence na yamo yabono mambe jinzane ci Afrika ya mocheli tukonelia ijuma ego so furahi day itariki rero chira ikomyo mwanje motegera cyo mutinyoka no mwako yo 2026 a very good morning ekero tukukorega ni bene bunige kosi cyumuro buri mu minchuri mimenye nkayo mu Kisi FM tunakupenda sana msikilizaji ende tukumanyia ya murekere na kwa guchinguruma na magazeti yeli tukolia lero unabotambe nche nkuru kwa Du Omonyakerogo na nche unabotambo mwanche motigarali nkuru kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya asubuhi bwana. Njema sana na Mungu wetu anasaidia. Sai no munyamabera mange. Wanchani bwa eno bwa kerengo kiguru. Etoko de bangere no muya. Chinga kichonsi. Ne chinga kichonsi ere no muya. Uyabwa eno bwa kale na kale. Ade bwa toisanire. Ngakija saa yanje tense. Oikakaru mwana oyo momoima. Ngonde bwensi oramu egene. Taasira. Kolende. Anyorogo toleka bwa kale na kale. Nanya to Mungu anagetakanse kisana abantu binga zao ngo. Yatumereli nyazao Yakobo. Agi yazao Jeremiah. Agi nyazao Daniel. Nyazao Musa. Oyo mesha kashedra kana Abednego. Nyazao Daniel yo omuli obeta sijinguru ye engoro yejisimba. I'm telling you nyazao Ibrahim. Nyazao Elijah. Elitelia yene limo igakuru kwa Nyasaye. Tigati areko banyasaye. Kweli kabisa. Kegero manyeteno anye kwa yanero ikuru kwekegoro KAG igo batere tumugano o Paulo Nasire kero barenge Asia kero bare gukora imirimo yabo baba ni bense limbaga je tigo bakababwata bakabikejera maide bakabikwechera iminande bakasibu kinyororo balecera ime lakini bagasaba Nyasaye Jeremiah Musa na Isaya ekero batokonyeletekereje kekaro umusubati gete konyagia cyane bari imirimo yaba yarorekarete ko bayicingura umuntu bantu bakababwata data bakamutegera baba ni bense bagateba ngaya kai tiga bayike butuko bange gotogio monene bange kuburi uri begenete. There is power in praise and worship, and also there is power in prayer, of course. Yes. Motengecho go beto asenseyo tutakomone nako enekeli tata nyere tokana boira ndurigo deba batabe naende to baisa ko kole chiche no monene tata tiganya saa tigane ko banyasai tutakako enekeli chinguru chia ye no kubwa kwa yenguruki to baisa ko chaka gwesike kota gete kwesa igoro yo monene onye tumanya onye tu tigapi ayedeba nguinya sai tigati gareko banyasai ti como eresa nyale tigo some bibilia kabungo gete iga gwajuti utagete ko kaigoro ka ku fiti utageta igo mo kuna achara nayo
Kana nyoro mugano moke kurugo. Watu mutularo wechutelia kagano getega iki kibuge kagate dasoma kabunga ngasomera kabunga akuwoka. Okwati kuruo. Yeah, but they mutularo watebanga. Many know about him, but they don't know him. Yes, they know about. Lakini himself hawamjui. Hawamjui. Ni Mungu wa aina yake. Kweli kabisa. Namuamini sana. Waacha abaki kuwa Mungu bwana. Mimi namheshimu sana na namuamini kabisa. Na ndo manyete ngokorali bintu byarolekana. Mungu analo tuanjete sana kurukunga rikanika mondalikanika ngekoyalia kekoyalia mechanic umia sana. Za gentleman penda vibaya sana. Za gentleman equally. Asante sana Monda. Mungu analo ntebiri butambe nganko moirere. Akurukunga nyamumbo bononga. Na watebeti tubese gukora mu muco yuko ngiri ikigati. Ndi yake. Agiori yako ikiri tukubura rero. Tukole ko igosa ya. To extend. Tobi. Tuzame? Magazetini moja kwa moja. Mwanjo moteri libula botambeje kwa nebo gazeti ya Taifa Leo. Lero gereji tariki 10 Chumutinyoka no mwaka yo 2026 litikolelia Ijumaa Eigoso Furahi Day. Na kama ada ilivyo ada. Na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Kwa bako kwa gazeti ya The Daily Nation chitariki 10 Chumutinyoka mwaka 2026 litukuli kurukunga Juma Eigoso Furahi Day. Etokote bango yo goigosa. Tiga igose pi. Kino yo goigoswa. Igoswa. Yeah. Wale diumie. Kiagera nae. Can't change. Sasa sikaria manene tupatie headline. Revealed. Counties asking for fat bribes. Counties asking for fat bribes. Yani ni scandal baada ya scandal. Chikaunti chiria chigo saba maaki asekerengo kia igoro mono yenkorengana no roboti rubwatukirene kiumbe gikurwa ni bukurumiga Kenya gia EACC. Ekego teba iganga ekeroba gukora research yabo ndio babikiro eorodha ye chikaunti chiria chikoenekia my friend ebikole binge bia obukurumi imeyense ya Kenya. Babekere the top 10 counties. Ndio. Ndo chika se front page. Ikondo cha iga Kakamega nere Tangaine. Kakamega County. Followed by West Pokot. Isiolo, Vihiga, Garissa, Kericho, Nandi, Bungoma, Meru, Elgeyo Marakwet. Ngole kuna binyo to oruteli sakorore gose Kisi na Nyamira gose na ichika. Babekere the top 10 Kisi teyo na the bottom 10 Kisi na roteyo. Yeah, chirichi koena kia in fact the list korengana numugano ya the list ndio mweli pia soko ene kibi kore bibukurumi Nyamira County. Yes. Bibukurumi mbulio mono. Okay. Unakubaliana? Naiona Kilifi, naiona Baringo, Siaya, Kitui, Murang'a, Kwale, Bomet, Mombasa, Tana River. Inkiura juti kule Nyamira. Iko mugaba na bazisa no mazalita. Era iko sadega. Nkie kera kile ndio muziki ya lioro muziki kwa kwa. Iko ya wale wadi. Opaje yabuye kanire boda. County ya Kisi na Nyamira chibuye kaini. Basene tambali kuchi yama bagaba. Basene tambagaba actually ana beta kirebe. Ya na biwete to bebe. Yo basaitira. Yo basaitia korubuni bwenete. Mire. Abe kabongo tegera senator Kongo mugeni. Ndio. Tinka keretinga na kuwa ne bintu bosai gukururo sana ime. Ekiagera nali nagi. I think he's making some sense somewhere. Ekiagera nali nagi. Nali nagi, what do you mean? Ekero kumurigeri no musene to kwa mukogiru lele nagi. Oh, nali soba. Ele tene kwa kuligia. Era kuligia so basikaria malene. Ekiagera. Bintago kwana na bobire moyo. Enwe mugano yo muna corruption yeko ne Kiwasi County au neji department au ndio. In fact including judiciary mna bono ndo cheke kasi judiciary magistrates at the court na ubatanga inegaiga followed by land registry officers asamana na corruption. Yes. Elected representatives from county governments, immigration officers, prosecutors, police officers. No robot iro asepeja kana baka sepeja katana se gazeti ya The Daily Nation. Kuligiria se headline ya gazeti ya Taifa Leo. Wakati banga Ososi pressure kwa Omolo.
pressure kwa Omolo. Ososi pressure kwa Omolo gaiga bagukwana rumo seneta bwe county ya Vihiga Muroke Godfrey Ososi oyo saganwa na ebibago bigotebekana basaye betu betamasyo Chiwon Guns actually imeye county ya Kisumu asoma bogani oyomo batatu babekiru byara tayari na marieta bamanyekanire nekero barayi bakomererie serikali bachite komorora Godfrey Ososi nyegitali na roche Noale Rafael Tuju Eugene Wamalo Steven Kalonzo Musyoka na nilimwona pale anaitwa Caleb Amisi bono niko babekire pressure gochia se omuliki botambaze wizara y'obulindi bwaime Muroke Raymond Omolo ekera bagotebanga ekinegente kibangire n'abasabe bali bagwata chinguru kinene kurwase top officials so hatujui kutaendaje. I don't know how he's going to exonerate himself kwa segenteke already mentioned mesungumziwa sana sana kutikana nebi kora bya obusaga ni bunga buno especially kuro Luo Nyanza ndio ikegera mugano yogora sepichi ya kabira semano bagotebanga Omolo kona mbaya kwa Ososi kupigwa kisha baada bakamanya kubeke bichelia actually ba extracted korwa se footage ya CCTV buna omosenetale wako my brother Dudos ndio kero wanja gutume kubune gun muneke bago ichiko monto akanukiri bukomigo sekiri busa no sekiri bubere ngoturubanye mukutano gete goso okoro liri mwana siasa gete nko bwatole nduguyane obere ime montache gokororo including yoyo botomete lakini timanye tinga inda Rusie abantu barayigugwe n'abasaye babaerese obubi butumeka n'abana siasa timanye you can explain this to youth sikiagera abasaye nabo bagotumeka mono kena bubali n'echinguru beji gatata segazeti ya The Daily Nation my brother igebwato muganonga na kie landlord omonyane nyombe eli abageko agokana alia huruma not bwangoiga agwanete in fact 2016 ndio igaita abantu 52 ganyora tunelimo chase kegambero abwasabe to hukumeru alitukulia igoro kubwatekana nilimo chariko rukunga manslaughter igenjira agachite nyombe na atabwatetia machika construction ya senchere bwena retekagere nyombe yekawa bakoletega asire substandard you're right asipechi kabiri ni batorobote rwata begoro yeji county chiri chinkuru mikegima ase county ya Kakamega Tangaine nindo je county ya Nyamira na rere eyo MLP ase chiri ya gotebekananga yani nere negative kurumi oboke bise bikepi byobokurumi Nyamira county tunasema heko sana kwa Nyamira kulenga no roboti rwa EACC kolega mogadora sipechi hata ndalibaiga mogadora sipechi hata ndalibaiga ndio kunyalika doko ekoro kirege kangiye ko treasury ya lenge ko betereria omo commissioner bweke umbegia Kenya Revenue Authority anyare kurwa bisi lakini yakagendera kobo Humphrey Watanga omuganura sepechi hata ndalimono chanira igantume busiongenda segente kwa negoro ya Godfrey Ososi ndio bado obo tukimbo genderete obo tukimbo genderete by the way ya bwatri batatu already abane bachikube kubyara kolengana no butukibu no bogenderete tata gatomura iwense finally na bakwanderete bunga ye county taso tabinye tia gasoime ye county ya Nairobi moneno rasebe jata na kabere gasate bete asatanga stese gina cartels nimeyo mchio Nairobi. What does it mean? Tumesema hapa sana hii county ya Nairobi inafaa iwe na sura ya kitaifa, mji mkuu wa Kenya, kwa sababu unajua ile ndio capital city ya Kenya. And I think Nairobi county geta kereko maintained in the national government directly kiagera na musio enemeziga Nairobi Metropolitan Service ndumuregi igera ngoroje mbadi muna akolete mbere alibadilisha Nairobi yani metale gatichurua bangana sigoreje karosi we kanyorosu kabisa biragita bite birenge bibone bisale gete pia kabibokia akata jinjini yako jibara akabantu bade ni biragita bya RMS yes Nairobi Metropolitan Services that was a man alipiga kazi vile inafaa. Songa alisalenda akasema nimeshindwa. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tafadhali chukua hii, piga kazi. Kama mtumiro mwanajeshi kabisa. Nairobi ali. Songa kale ko sawa sana round yeye.
Koro monene na mukwanira. If you followed him online, he's a very changed person of late. Ndete ko comment kende kiagera umuntu bene gerago change na bago change. It's a personal decision. Ni mtu akiba akiamua peke yake ni hivyo. Amatanga ali ene kiwali olkalo. Igego tebakananga ebintu muraibwe nsarora so amatanga ali. Bona igo ngere kuri kimbino asomoga no yora sepechi 10 ngana kiara nyale kubinyi atuale chinguru nelio sebada ali sensemo ya Mount Kenya. Seko tebakana bono gacha kire organize meetings chia abantu bakuru kunga political and religious leaders na grassroots leaders kurua sensemo ya Mount Kenya. I think among sebinto biria murabwense ya Kenya alenge tugutumeka no gwikirania magendera sensemo iyo. Kero sakurigire musine to county ya Nyandarua John Methwekerate nene talia na ba igentari gukwanira kingi na magendera lakini bintu biria seneta ya kwanete gere president yate na ukwanete kwanire tino negemo kibara jia nation ya lead interest for even one igo musine to nanga iniredi no it's a question ataka iniredi ya ta te no tu ale ko boeke kwa ko igore na jaja igusi tiwese chipara amanda na jita karo chipara chuku bichinyinge chipara jaki chipara chuku kubia sababu usoro wajua rafiki yangu nimeongeza tena kilomita zingine hiyo barabara itengenezwe lakini by the way kitutu cha Chendothe muwenda kimsemo yo mugala muwena kiake mpe Oise kogenda kitutu cha Chendothe kidogo omujumbe okitutu cha Chendothe Mosike Japhet Nyakundi ndio nilikuambia amefanya jambo when it comes to road network. Yes, nilikuambia. I told you here. Na ni mbunge wako yule. Amepiga kazi vile inafaa. Amepiga nayo kazi. Kwa mambo ya infrastructure. Amepiga. Unajua mtu akifanya kitu umede intue ntubwati usiano na barayi ndio. What we want omurayi okorere ntukiria korere otokota banakiria tara korera. That's what we say. That's the essence of the radio. That is it. So woche ni ndwere senkoru. Bakagigega. Chiza na chikubugate bakagigega karabote. Ni ndorandu kurubanga igoro ni ndorandu kuruo yugi smart yes ni ndorandu kuru nyakoi andozi na hivyo ndivyo inafaa kuwa na beta kireko benchire hiyo so wakati barabara zimetengenezwa vile achiko igora bono chia network y'abantu bakoro bonjuri ya sogo raisi abantu bao ni chibukato chiabo nemesie kia yes. Nale gali gweteje and that is why bono Japhet Nyakundi na akeli ogi tura ubantu bako musaka na mone kiagera ekero bakuligira ground kiaye ingio je togotara tumwake you know I'm telling you wewe kama kiongozi usipige kelele sana if you have nothing kila support ya kelele kiao so braibu sengo jari ndaro chaba kabaote you know he's coming on Sunday ketange gere tesiasa no tita tu kwa gere tange gera kotebia kene gere tange gyo la era bora tuale ikewata ya let me tell you I wish abara ibara ko take time bara ere saba gusigo rege tange gekile te babosa igonga gi ngige tange ngide tigusi te babosa igonga ngada tagete nganige tange tagete at least abarai no bo mo MCA no bo mo bunge take your time where saba the constituency yao igoro ye standard gauge railway umanye ngazego yetange yekoba no maligi geko korweke gorosi kwa yes pakere pienge kwa fact yes werese umanye ngoje ndo buyabwa werese kabisa so that aba 90 bamanye kuamua nkwaroche company ya moyo mu China ya lenge Nairobi ngiya lingi ya gorosi kilibona muchene naro rekorosi usininki Nairobi usitika rodi ya lenge effect yetana gusira bakalero aiwezi bantu baje tokolega asio gasi bakore tone yokubi orige koke gichana kerira bia ete tarigo ma agotaka chibagi jiro chikuru wapi aziwezi leo ni vitigiro ne hata ale ugware wazura kiba na buga twari gukungura igatoge ana ugwate ranze
ni ukweli. Wewe ndio ya korosi kwa. Asma vile chikambi. Watigeta maburi ya mange sana. Watu bataita Taveta ikale ya enkorosi we standard gauge we ya kwa na Mombasa. Ndio. Lakini ase pesi ya kabere gazeti ya Taifa Leo batoro botinga kibono abalimu ba junior secondary iko bagosereri gucia gokora umugiro bw'emirimo ecology school chigo chikwiguru etamwende bono onye mbali gochikoba confirmed ikigera na bali bali trained na ende bathe kitwenye kurukunga ni wa nagenzi they're not interns anymore. Igore jaruka yane yansegete sana kumbe ya tatega tegoro nani nilikusikia kwa ready aigwara bwana jaruka yane kero gakuinyori no akuoti affirmation no kuoti getate vete ibe ulisema ndio Ronald Bayaka ndio ya shosho kidi jaruka yane kuru kufeva by the way gasi mpeta umwana no murebi abantu abo bakagotebye gento to baise gukira jaji. That is why I say ekoti abana ekoti kwandura mangana y'abana ndio abana no bakubuli kumusimamo yes. Inuti yakorasi sana umwana kati ya dalila mami nataka kwenda na nani umugorera chips yake mambie kyo muturiti kabisa de kisose je bako balenda ke date vedai ai freo omotu wake bezoli ebi de bako wecho abago igarada kwara sata gete abo kwaneto na bengo mugori bwejombe ngombe ko kejure magomba mambie itinye ligude chumbi yawa majali sabudi ora yako yale jire ke kanda era saide gete gire aziokorweze rego Oburu Oginga igabwatiri chimbaratero chia Raila Odinga chyo kwegerera na kuri maarufu yaye ndo chalia asamagacho narali Nairobi ale Riverside yalia memo jo Nairobi ndo bayerukire go Power Center Power Center naitaji power uchakire kumira naba ambassador kuruchinse aonere kurigia ngangaki aragachekia mekigyo ODM asinga gichiriaro epeji yakarengeye komena kianda igebato mugarungana kibono obokoreria session ya gitari me county ya Baringo ndio watenende sana maiga yabakori mere mu busaba abanyagitari ya se county yugo kugiremeremo ya kubatekana na mange ayiba kwa bakwe murunganiria familia ya mukuru Kitengela igeta gitobo ene bwabe kiagera umwana obo mumurole 34 years old liga abducted timanyirie sale ajulikani alipo no muganora sepeji ya merongebere abana roboto ndole ngigoro boneke gambero yogia chenchi yake naende magana yeli chiko kera bona te irazimo mondo to kobeterwa gobera senyu monye koroje telibu yera bora nyoro mondo sale giro motu bona nabo kwera beterio soke kurwa senyu meyo so nabo kurigiri gipengere kyorenga gikegoteba asayo rio tagete kumanye muraibu nse ya Kenya ndoje sababu nchirure gaiga nganingi gekogera atagete gutalira rogongo rwa mulima Kenya sana epeji merongebere na limo omu tegereri my brother mugarunure gaiga ngana kibono na inde ekerense ya Israel ndio yatia chorete nse ya Lebanon okuigwana konyana inde kwabeire gokogendereria gokorobo nchoreria kurwa sense ya Iran na inde Iran ya tebira na inde ke ngusentu igwana ndira nengi mukurira Lebanon kazi ipo papa mkuu na bakoro ku pop anaitwa Papa Mtakatifu ndio kuna Pop Leo wa 14 na chiko chake sabali ya soro gongo Afrika asana tarehe nsenye na chuti Kenya tei hapo soro atakuwa Angola ataenda Algeria
Ndio. Taenda Cameroon na Equatorial Guinea. West Africa kule. Central Africa around there. Central Africa na to some extent pia anaweza guza West Africa. Kidogo tu pale. Bwana baruire bagenderete kuchandika sana kubatekana n'umugiro w'emirimo bagenderete n'abanyagitari meye county ya Baringo. At the same time umurawensi ya Kenya igo baliyeteira yogo chinchi kabisa mazingira ime yo mucho maneno Kenya Nairobi ne yo nekero akwanerete county ye bunge yani bunge ye county ya Nairobi. DN2 wepula utikurunga DN2 lele batebaka iganga girls versus AI sebatebaka artificial intelligence uragana no research ya kutuke wa affect y'abasubati mono wetani y'abasacha. Yeah, so especially watu wa kutumia mitandao. I think they interest you mtandao mono because the ladies are more interested so mtandao as in compared to gentlemen equally. To buga montenjera ko rakoro kana sijara bale in real life. Seek to meet them in real life. Imeyo jibu soko bogwara kakaja sopo bogadi atarime yako kagera siko. Agiri yako teba ibali. Okwe bacha seke. Ole ngo iyo waswa uji abu asimu igwana. Igachi etefi. Kachibia kade. Akaminyo kabaka gaitagire ko so. Okoboro umwana ubande ntaba dige yura ziti yako tobere yo kwirana. Asama skania. Ibe tika kigwe ko rari tiekero gwaja. Tiaga ndo tira ndeti yaga doje. Asama skania manena anyolera emergency ya. Bono gaiga ndo chene chigo so chimurekere nga yabantu barabe weekend. Leo Friday yes. Being a Friday staki kuiangazia sana. Umurawensi America Mosque Donald Trump na ndega ko sereri kuchiko yesaga nensi ya Iran. Garo chinkona chigenderete kabekira abanyanyimbo ba stand by. In case chinkona chi flop igo bago chaka gusaga na Iran. Tiajora lioka. Sama skania manene. Ndivyo kunaendelea sasa. Leo ni Igo so Friday jamani, hakuna mambo mengi hapa. Sege serugichi gosoli nabo gosolia timu ya PSG, that is Paris Saint-Germain, Atletico Madrid igochia chiatigeta abantu na 10 sogo ikora timu na Liverpool pamoja na Barcelona na gosoa se robo finali yekeminano kia UEFA Champions League. Kuna makala hapa asibako tebanga a game for all women fans say football still falls short. Ya chakira korokadanga abasubati abangere ko baba diotereria abange sana asumupira. Tukuchakira timu ya Shabana. Yeah. Wanaanza na Shabana pale. Wanadada ni wengi. Udona ile cash vanje majitiko soka yake. Lakini rende wanasaidia sana timu. Mama itaba ko sori Shabana. Kaika asamalieta. Nega sibago kora. Yobo ko sori bwinko yo. Wanawajua vizuri sana. Acha wa support team yetu. Wanafanya kazi nzuri. Wale wanadada ukweli na wapa heko kwa sababu yote libale wakati ule msisimko upo. Si ndio. Asegetia bakosoli bako basoli. And I want to tell you today, apart from the coaches and the players, banyaba ntumbaro bairire Shabana to the next level ni mashabiki. The kind of support. The kind of support they get actually. Wao travel yes, wanaenda Mombasa bwana, wanaenda Nairobi bwana. Na waombi mtu fare. Wanatumia fare yao. So mashabiki tunawafulia kofia, tunasema heko sana. Hivi kama wewe ni shabiki wa Shabana, heko sana leo. Tunakutambua sana. Tuingie kwa dondoo bwana. Tuingie kwa dondoo. Sasa sijui bana acha niangalie hapa. Okay, sijui tuingie Ongata Rongai ama tuingie Mbakasi Nairobi. Nairobi ntwana baso. Ndio tuende Rongai. Tuingie Rongai. Tuingie Ongata Rongai. Gokoro kiseria ni mata wote. Tipo dice que no va a Ongata Rongai. Omale kwa vile Nairobi yake. Nimbo ato mugano mokele. Imagine no mukugusara mugano. Ongata Rongai Nairobi. Yes. Bwana omwaka oyomo omugaka no mongina bale yamo babelera senye enyomo for quite some time. Yes. But experience kinyomo lakini mbarago tamono lakini wazee mbarago tamono
wamekoma so mbabwata uchuzi mbamanyete mbabwata ubumanyi ubunge omayete timaidi gose omusacha narokorema otige esimi yaye especially hata bigeti password ogoswipe na ndo yetigete rojigoro kore nyomba ni raidi yake ndi lyothubeka raidi yeli yaemo reri zinga kicho na kero kina mora tole bado ziti chire yoni wono omusacha oyo nabwate esimi yaye imambie yemo aseng'enjo yokonyoru challenges chokuboka bambinjiro aseng'enjo yokonyoru emirimo ebiguta ari kwigirimbiga gagi ari kwigirimbi ebiguta igagagi obayete gagi gatwero soja gagi kwigirimbiro wetima biga mushiga gebika bona gakwigirimbi ebiguta ata ari bunambwanga gosoka ne brush aitiriga osokire anibwebire esimi yaye mesa mbwanga arengo korona bwatu ati mbwanga onyorirwe ne pikipiki anige muganyeta ogenda bunambwango tata gaikire gasi otanga ube egetaseni kiare kebaja nyimbongeria omukungu nakamanyete password gose aina maboli agenderete kweboli bono omukungu gajigo chekia oli kagenderete kumataria kubetiga ki konyo ikire sare gochia oikire ta konyara kwirana iganyorire naenda ngakiara sokere geke kitakonyara konyoru zaidi afatari arari yake gagisimieti gechebe ikiagere mirime ino esimiera aru naende yende yotakolenda simiati gebiremo akamineke birangera litata agajande karanizi bakumungwana gitoro ngoga kiwantata nani umekwaje aye tata tigango tevyo mayete tata tesimiane na atigire nyumba umugungu na hale emeza iguru na yetigire ekintu kwebulira ki gina hale netoka kuchari simiane wikaya rore meza iguru gaki na kamanyete password gose igoya wate ndiko ani omukungura mayete password yesimielia kuisha reri ataja kuyumira hai tubeke era jora jaga bora karaka kodega kira jua password ya mami nataka na bili jue password yako demagara arute irubosi ogatebo no bosi oda ikarwa ako subu karizi vie ngake tiga bora tika turi kujane kana ega kwebe kana sabe abaliri yale tibuga tibitu bibe akiri to ko baya za Italia ara on the record tibuga tibitu bibe akiri nda za Italia ara ruwe to ko baya bota ko tabarari kigeto tori we koba kujia za Italia ya tori we koba to tiya koli ari omwe bachirake kuangenera nago tame kai kai tata aye wana tatu muzubati kakare gweta nkosoka araji gukama aganyorezi mino yale irie mesa yo esimi ko na komeso bora bugo ke mesa no le lingi tontei kai esimi ukorangalia mwana naki dadi amewacha simu na ni kama ameenda sasa tutampata namna gani kumbe nero tumegetesi enambe ngao korwe miremo wakalinda rogosonde na piki musubati bahati nzuri akachukua simu kama daye simu yeye nanyi abana tigera babu nyelimi dara kubuli boli azubu yako chandere dara kubuli azubu akoli boli obukungu nanyelimi brate akabula kutara nero orake pora liya ko genda kujuka baji bugiti yako na kuligereria Messi kabanya kugume kai yo gukumia paka chini kutaisa tunawajire chini kutaisa tunawajire ibe ay bebu kutoka kazini
leo upitie leo nitakutengenezea samaki nimenunua mahamri kuja na nyanya hivi na alafu ukiweza ndania unaweza kuja nayo upitie tu sokoni nataka ule vizuri leo. Leo nataka ufurahie. Nataka ufurahie kabisa leo. Nataka ufurahie. Na ukija kama sijaingia nyumba sifungi. Si unajua vile tunaifunguanga. Basi utafungua. Ujumbe ye unayesoma. Akebanga kama alegoja. Norocha alia sahe somerede. Atiye ngombe gerijire. Agaikarazo ni ujumbe lia somete. Pole. Takamiti. Hako kamua ngombe. Mwanangu yetaka liko rumwino kumwoli mami ulisahau kwenda kukamua. Unajua mguu wangu uliganda kidogo. Sasa kutembea ikawa shida. Ligandia liambuata. Sasa leo wachia hiyo ndama nitike gonge. Tikira gonga lero ndo chitiko cha kunyara boro ya vile baba. Kukuruko kwa nzumbu ile sana. Agekuru azabu. Tiko mwakaira ndo magoro. Agia sawa zikari. Abu Pedro mugano yo jagera. Ro jagera sto. Wakaira ndo magoro ba. Ikia Arora, ubeta baiti to kendrete. Aira ni magoroba, kiraira na bwana. Akanyaru mukungu na ali. Unahaswa nyumba, tali ganirika kawaida. Lakini unahaswa nyumba iga. Akarumenga nukegima. Igo egeragira rwati geresi mie ogwataka ko ngene geria. Wakwane geri gito koira ngora rende jige kyote baninge manyeke. To koira ngora. Burifungo manyeke. To kurantebia. Somere. Somera na ande kuacha chiraka no kuchi. Ngwagore ndania. Nayo gajire. Ndani ngwagora, je obunyanya ngwagora. Igere disiegi. Lo ya kumeti nyanya ki. Igere taraso bujumbe. Tabu asi. Ade nyomba disiegi. Ki. Ose kwana kwa siegero. O ya kumeti kigenda. Igende. Soma. Soma kanyora ni ujumbe. Ere moyo na ene yekene. Tata kumbe naende SMS elia conversation yo yaringe kurugoro bakenkoro. Wano mungona ajikwegerera umusubati yako soma moja baada ya ingine. Akiubo limombora. Umusaje gabidi yakire. Kiagera kedenge yako receive oboro libwaberu bulito. Evidence imekuwa nzito. Sasa kujidefend na kuwa ngumu. Tata agachikwegerera ngakaki ebintu nabo biko balende nsiye bono ngakitura akore ngakaki bono ekina bibintu kwa bere kokora nje bono tigandwa bona genderera noyo ndera noyo ate yo genda nabo gwataka egente kenkere bora kina agetigire Mosaja katenga ki egente kene nkere bora kini teto igwana na atigire watigire na kyo gotiga inche nate bana atigire mukungwa kama taisao kama tebi okobanda ameini akirenda sana njonde taje gonchegia wana no egwate bagwatigire na ijo na akore riba akora kinde yos kiri utakitera kini jetinche kiwa mutasa uja gonche akore riba igente kigatiga ama ote sana se chinkoro chia banta ubonsi babere igo bapima ine bakabono oyo tali egena no tali egena egento ntara manyo musacha ngakia uchi correspond go chia so lio ligete gocha ikiagero urita ma etengesi ya tigiru hakujua ye Ngawangi kia tokalika. Na amaje jize badire gasiyoli. Yes. It's a complicated thing. Numo sacho yora muachinchi. Solution ne decision ne okora iyere so musacho yo. Hakuwa mwo chenchia. Oyo nege no chenchiri. Over time.
korengana n'ebikorwa buna bigo kiguchinji. Yes. Egenteke kyo connect WhatsApp ase computer. Kai wachire nande rutie ngae ngomu Kiyama chikuvekana nekie kiagera kiakonetio mungwara kie kinekebe entokeri kyo connect WhatsApp echase computer bone ubeke simi ensemo mungwana gitakeba ta log out computer chigenda ade yogete yoba kagende gasi negasi ari okora de yabutuko ekia screen nengare ya computer keyboard mbwako type nande nabo kuminimize nawo kole bintu ukorusie kile nabo montara aje kwa minimize kwa aende kwa igure folder ngao na kadhalika mokungu etaka kupiga ki takiatari mio computer egarero akanyole ndo kiare iria wo chichati jo kubiroje chibijajengo ona agachaka wake bijoto berurio akalega agusikirishot kozagwa kakimaze computer kya nengale agutumika mone simi yae agwago bwato kamoino orio so ile gasta ko ya kuruo tokora asiburai tokora oye ne chibe azokumara twale jishot jo kubi ki maede jigo beru jozi hapo tayebe no ikigada ya koloni igagwa ke chwa ubwatoka baro ya senta kiazo ayoba Disi ni ejinji wate bikone bibe. I'm telling you. Ora arare no aneli toka hivi. Be very careful. I have an experience umate. Very careful. Igenda nako tebelinge simi sometimes ikebwata matemo mabe. SMS na bego sire route eche route yao. Yeah, etali yao actually. Etali yao bi but now kolengana buneli kire you cannot defend yourself onyare. Wari ego ikera kwataka ki boro naye nambe inye nyole deal no muntu ibu notagete because boro nje tingo yara kukweresa. Yeah. Indeed I don't know the person. That's a deal na everyone ataka. Actually to be safe be enali utatwara shughuli nesimi yomuntu. Akienda kuboli kunga ki enali na kile bangi embuya enali I'm telling you. Ayoma yete no musare bukwe nali naki ezimi yo muguto li naacha. Na hizi yoma yete kwe nali. Oedie. Oedie muli. Akiri de kurumoino. That is why we go yeke silent yo ye urami. Akiri rena sana. Oko kudiwe kiara na mutu kokati kukora iro mosaje jena. Mbole na tema kumeka wale yoko gora. Ai. Wameke yoko gora jitaro ne jimbe. Jitaro ne jimbe. Aro wete bagi gyo mwana. Kudio bwana. Especially kakora irubwe ka. Akira abeko rusibure abekirga jitaro ibe. Let me tell you. Ikida ito so be kebo. Inyo mane college jene. Eko institute. Tata yogo kumia. Tivet. Yeah. Chikozi bagi jibi tobo no jire. Wakasibo engineering. Malize shughuli bwana. Malize kile vitu viko kale viko gagia sana. So ujamaa kama amechange over time, it will come to reveal. Yeah. Lakini equally kuna mahali nafikia tige brigadier yako begente kiyekero monta kwa mwa kuchinchibweka. Exactly. Because is what I've experienced. Yeah. When you change, otabetererio change. An individual decision. Yes. Hata nyumbani unajipata kila wakati. Unajipata tu nyumbani bila kukuba. Yaani tu unasema mimi pale nafaa kwa nyumbani. Yeah. Sina shida nyingine. Muntu tabese ko betererio. Nyore gazeti ya Taifa Leo bwe manye yo manayanda manga sinchira yo wikira. Yeah, the Daily Nation ne gwata manga nyore tukulie Friday igoso. Furahi day. Ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero.